Bismillahirrahmanirrahim. Buyursa bugünkü çağrılış Bazar Korgon Akman Akman'dan bo'ladi. Baqit Jezdebizden ikinci atı buyursa. Bundan bir ay olup kaldı o'xshaydi. Bir ay murun daha bir atını tartkanbız. Uşunun nükası dediniz bu al? Resa kolma kol oldu. Kolma kol oldu. Bir bala aldı bir vapşı satma koydu. Canavar Жылқылардың алдын қармайтқан да? Noğuzdu қараңыздар. Maşallah. Gösterесін. Maşallah деп қойыз. Қырғыз жылқының зоры да bu. Көрінішін қараңыздар. Балқысудағы, мүшесі de бар орында екен. Бақтаға, bu birinçili boyundan sorayınca boyu kança çıkar? Boy 1.75 Pilus'ta biz birok men daim kıskasına aytmışım 1.75 ölçü alsın da. Birok ondan büyük. Nake. Jezdebiz kalpağı men dağı kişinelik kıladı dostlar. Bunun yenesi 1.80'e yakın olacak. Yenesi mi? Ben tövbe bunun atasının Ali Tirilik nayla Bişkek'e iştegen varıp pıstıreka işte bir gömde oşunda bunun atası koşu alıp ketken bakkan hiç kim yoktu. Bişkek'e alıp ketken. Жаңылпақта деген жерде. Oşunda bir kazaktın besine koyaylı koyup kaçırgan. Bir şey daha ne ki. Ana 2 yılı tuğulgan eken mağa satam degen de görmeyen kaçırdı gele. Bir ağa bir yerde bir daha görse aytat kengeşeke degen alıp kaldı da bunu. Anlatçı benden birinci. Anan aldı satam deyip kalıp. İkinci kol buldunuz. Anan men anlan aldığında özüm atım olası dedi. Birinci olası şu da. Nake özünüzdün. Geçenlerge nemeler giyikler daha iki şu var. Bir alır giyik. Özünüzdün atınızdın balası. Atım neyin birinci olası. Buyursa milyonlar. Bu da milyon da yani. Jo эми мындан мурунку чыгарылышта бүт эле миллиондун нарагына кеткен экен го бул аттын уруктары. Ошондой кеткен. Азыр ошо кеткенде немелерди таптык кошобуз. Видеолор бар, алып кеткен аттардынчы. Анан кече мындан мурунку өткөн чыгарганда Чикалта Манас палуанга бердик эле. Манас палуан окуп көрсө айтат 100 000 чейин үстүнө чыкты. Мага келишип алып берди, сатпайм ака, мен минем деген үмүтмен алдым деп неме болуп койду да. Satılmaydı da koydu. Manas Balban 100 000 üstüne vermeye koydur da? Vermeyin dedi. Bu seyirde Şamilacı ağız bu ötken. Cak şaka kolpalı Şamilacı meydan çok kişi alıp verdi. 50 000 verdi deyin. Daha biraz 100 000 de ortada rasa kul oynadı. Men sat yürgen neyim daimini şunday olsa tattarça. Rasa kulağı kızıptır da attın dağı. Ana neyim al bala bir ok al batır ayttı da men Manas'ı satmayayım. İçine östürüp minem de aldı da. Kızlaklarda ulak bolğan eken men ошо күнгө чейин айтып турдум анычы сатсаң неме кылсаң айт аттан кичине нарушение тапсаң айт десем ака минип көрөйүн улак болот деп 2 күндөн улак болгон экен улакка чаап туруп болду сатпайм деп саат 3'te отказ берди 3'ке чейин үйдө клиент күттү улакка чапты саат 3'te аңга чейин албай атты алды да анан 3 болгондо болду деди ошондо мен түшүнүгүм боюнча атты алып кетип улагын текшербей жүрдү дең 3-4 күнгө чейин улак болбой атты да улак болуп текшерип ana boldu aka puldu kalaganda sizdik dedi. At meniki pul sizdik dedi. Жақсы. Dedim no at jönünü aytaylı ama al satıp bu at ekası oldu hazırçı. Hazır ekası? Şu былтыр үйürge koyurduk ile. Az үйürünü daha koşup koyalım. Kulundu beyde жүрdü. 16'da beyde жүрdü былтыр. Hazır tuğandarını da koşuyoruz kuda kalakta. Kulundары жақсы түшөт абы? Kulundar özünde düşetken jalаңla kara düşöt. Çayın kulundar düşöt. Az ekşi tuğ koydu. Ana bu demesi yüzden arık gelip kaldı. Kolda turdu mu? Yüzden arık gelip Onu koklar. çalbay kaldı bu yıl. Bu yıl çalbay kaldı. Былтыр жаш болчу, bu yıl çalbay kaldı. Bireke haligi çöçe olgan yerге men özü koy dedirip assalam da oşonun любителимин да. Koy деген жерге assalam. Oşoga da ырыты уруп аттым да. Алган адамга bu da garantiyası var. Жақсы. Құда қаласа. Анда бағусу жақсы келиптир, жақсы бағыпсыз, машалла, көз тийбесин. Мынакей аттын жанынан бери көрсөтөйүнчү мына. Кабак башы. Аттын кабак кашы. Мына жагы, тишин ачсам мына тишин да көрсөтөйүн. Тишин деле көрүнүп атат. Ат немеге жакшы. Өнөрү жок, али тээп читеген немелери жок андай. Атасы тазалыгы, көкүрөгү, буттары
Tebelengen, çiğilgan jeri жоқ eкен, dostlar. Андай трамба кылбайм мен, Ишик. немеде байлап binебиz. Мына ол жерин эмне болгон? İşte şiir olup dur. Демеге, Ekşi mol var. Hatta canım hadi neme kaşağın içinde turat ile. тырманып тур да. Kişine ile ol. Ben aldım da o neme hazır. Bir daha bastır boşalttı. Буйруса жашы Yekası. Yekasi. Boyu 1.70. 5'ke job. Job. Ondan joğuru. Nage. Ben özünde bir yetmiş çıkamda ben görüp sattı. Bunun atası kançaga ketken dediniz ele? Atası Özbekistan'a düşüp ketti. Aldı ele kolmu kolu oldu. Aytığın jarrın ele milyon boldu. Milyon boldu. Ушулардын эле уругунан жана Кашкат Асылбайда. Бuyakta gitti. Алабукадагы Dağısı var sağa jönötöbüz. Аны кошосун алар шарада алып аерде коюп 17 000 доллар калды эле азыр алар 50 000 долларга бербейт алды. Охо. Маке достор. At koldan ketkenде pul көтөрүлүп атат го мынтип жылганда айтчы. Ооба да. Бизде эле жакшы эле пулга саттык эми. Жакшы. Пайдалансын сизден дагы. Маке. Анда буну минели. Бактага. Жетесизби? Эме. Түшүшү түшүп алдыңыз. Кызакка саттабыз. Маке. Ат чындыгында өтө бийик экен. Tez at. Бу энеси кайсыл породадан болгон экен бул? İlesi bak Polşa. Польшабы? Ha, Иш бул жакта турбайбы анда? Польша экен энеси. Атасы кыргыз жылкына, энеси кыргыз. Польша. Atası bundan kişilerek kalç. Анда бактага ошол поляк өтөлү, онол жерде эгин жок экен, бед эмес экен. Элдер эми карабай турасыздар, жөнөкөй эле поляк эми. Ушул жерден бир нар жак бер жак бастырып чуркатып бар. Öte ыкчаман. Haligi çoçaydı aldan tozup çıkış gerek tak bilmeyim. Анда мындай өйдөгө бастырып, Ana bir gözde koyup koyuna. ошо менен жыйынтыктайлы. Бул жагыбыз дагы биздин көрөрмандарыбыз зеригип кетпесин, узарып кетти деп. Мына атка баа бериңиздер, достор. Бою 1.75 чейин алсын деди. Андан дагы жогору дейт. Мына миллиондун уруктары. Uçaksın bunun üstüne. Бактага эми о узагыраак барып кой бериң деле. Ыргытып жүрүп атат жерди оюп. Кетти. Маке, көрдүңүздөрбү? Биздин эмгегибизди баалап, лайктан басып кетиңиздер. Жакшы, күлүк экен. Attı pavretlerle müzik koylar. Поворотторун дагы. Ortadan buradan. Машалла. Жакшы экен. Бу бактага кличка койдуңузбу буга? Yok eştege koylar. Bu çağılıp da jarvadı. Şunu aç ettim. Мына буйруса жыйындын аты экен. Чоң жыйындын аты экен. Şundan göresin ulan. Бактага канча баа коесуз буга? Ötkende haligi Kırgız soňga aytып. Aytып olup Rasa Özbekistan'da biyaktagılar düşünmeytkende bizim soňga. Özbekler düşünet hem 10 000 dollar. 10 000 dollar. Жакшы эле жолу бар. Vay emin bildesi uçuş berem degende ne geçiyorum da. Gelgen Gelgen adam, birinci gelgen adam alas. Ötkende iki, oşo manastır gelgende iki çülen kovat gelip kaldı. Şu birinci gelen de alat da ya, birinci gelen daha bunu da laşında. Шашылабыз. Мына ким биринчи келсе алып кетет буйруса. Tanış birinci bolbayt. Oşonun için şehirde realini çağıratmayız be. Мынакей. Kaysi birinci gelet. Буйруса эмне дейбиз? Содаңызды берсин. Ушундай аттардан дагы да чакырып туруңуз бизди да мына. Шынына келсең сүйүп калат экенсиң. Orozaçılıkta kışçılık olsa da oraza bütkenden çıkarayın desem üyürge alatıranlar koyup biter eкен de. Oşoğana karap çıkardık da aile yoktu. Orozada hem kışçılık oluşuna el yurt amançılık az kaldı. Orozandan 10 günü kaldı. Göğü getti az kaldı.